FM so esoni se Bono East ya Sompa 90.7 FM susukutemu honum and asante mantem ne mpotamo Sompa 93.1 FM so na wasuguso awutie no we ensemu a etwakre hinke bo pata bibrisa pasoche ewo mayimu ne yakekesi ani a anopaye bane de ababesomo ensam no do so na poso eni mampani dada John Dramani mama yasa so ato bayi ne foforo e de enkuranhye soronko e mamrante de mabawa ne se gidia wo mo enya wonimu no omo ensa ensi eyefom na yedembeko ato mantemo shepete yade kodeda no a asori no ebusiafo yate se nipa bia wo mo enya bi o mutira yeye a doctor fo etima hwe wonum a omo da so tiase ahyase a yese wo mo edi adanse no madanse die no ebi akoya reho na chese bi susu akwakoyesu yebeko ho na yakwakodi nkomo yedembeko nkawe yate se yese galamse amna bi akobu agum ema chese nipa bi prepra pa me bi susu no afifrim yebeko nkawe abonten so na yedi nkomo anopa ebusia wani afoforo pi ena yakekesi ene ne se kasia ba bia wo bia no anopa yeba na yede ababesomuo 21st clinic yese o sia tekentire no a etwetwu otutuo no ebusia brei na ya doctor fo ene ye nimdefo ne ye nuro ne ye mfidi papa no yemfa into yade na se emfama nyo bia ena atodu ena nyo bia soso na abodua yade ye friend siatica idin de ne so ne mebeye wo no enhyeda nye denye papa bia for ne 21st clinic here na ye nuro papa ene ye mfidi papa ye doctors ene ye nurses ya wo mo abene wo yade we hu no wo mo into ase emfa ema ye nkrabata no edoso Ghana fa na nyina Sompa cha de mfie miensa ne ye bom na so afibia ebedwato mo besremo na munyi mo ni susu hinta yenda se enyanka ne awisia no afene kwa ye se ye no ombedi die wombenom die wombehye die obakunafo wan na ekata na deja so enu nti na afi kwa ye se ye no yesa so bom na so biewo se de obenya bia emo anwa eye nkwada ntade ye nuaba Riley's cuisine Santaze nyame enchira ne pa na chese bibi bia ye de madasani a chese arechechire ni munyam chese obenya atinka bi se wiase nyi ni mu no abusa fofo beka ho na yemfa emma eye nyanka ene awisien ode no se eye sika obetimi dia fa mobile money number yi so 059855 9802 059855 9802 di ebeba Tarawan Media na se Blessed Foster busia wonum enebo echidoma no peya bebia wo bia ne yeba na yede aba besomo bede ede na ya obo amali bia bogam safo yenye bre na finsem no yenkomo ankasa emfa emamo yemfa won hyase emfa emfiri mampani a yato aba eyinu a wote apatam etwene ese otwedi amponyankrompon be yadum na jacket mada bodwemo gedi mofusa ne yentete nkabode bia no mpetutwe no mpesu be yeteta we so na jaye kobei watimi esai January bosomi a ne de tosun sunumo na wabedi oman no eni mampede da John Dramani mama na osen enkran na ode bosha akoma mrante ne mabawa no se ohwe mma no ekoto no na no ada chese mrante ne mabawa dodo a omo enya ne mugidie ekoto aba no bum de ma no a wose wo mo bibia nsa ensifom se ne wahye bose wo bai wode adwuma na eba no enwuma no soso no ebecha ma na sifom ema obi bia sefata so nya biye ema ne nsa timi kona no didi ema na busua ebidie no ne nsa atimi akabi mampani dada John Dramani mahama. It just makes me feel the weight of responsibility and looking at the faces of the young people I saw at all the rallies and the high expectation they have in our government. It gives me a humble feeling and a sense of preparing to give it my best so that I can turn this country around and create a better future for our young people. I call it resetting Ghana. We need a reset so that we can create a better environment for our young people to thrive and create enough opportunity. Abza for mampeni da John Dramani mahama yasa so ato abayi ne foforo se mampeni wo mayimo ena yete no nkana na omana so a eno ache so no mampeni da John Dramani mahama de atugwa se omayi ye bekoso a na ye ni America man no atokese yafa yonko na ya yonkofo no so no yamiem no ma aboa yakoni ese nyina so osititiru eba no kwa yo ho nsansam a obepesa America man ne bekoso aboa yen na ja yete
no muticha kwa abota breso na ntinko yowa na mekwa afia ko big na me ye guests bi wonom no asone jesenseka na ye de don yetime firim na yatiesia abafudie ne bi na kese ye kua no ameso abanfoso amomamu ne nyino de sansem to yawabra oba pani a osi eye America ban na name wo Ghana mema sei ekọ no office nkrapompene ntemu ekọ sra no enrada. The meeting we had with the SD gave us a lot of insights and made us understand the level of cooperation between our two countries. And as I expressed to you, we're willing to continue and deepen those relations. It's critical even more now than before because of what Ghana is going through, both in terms of the economy and finances, but more importantly, even because of the energy sector and knowing the comparative advantage and technology and knowledge that the U.S. has. We want to work closely to see how we can resolve some of the issues in that. Observe former Penida da John Dramani Mama no no chirima me Virginia Palmer so wo si America ban na name wo mayemo so e de enkra if America memo e mama Penida da John Dramani Mama. Done so already. I assumed it. And I bring greetings from President Biden, and you'll be hearing from him directly, but I did want, on behalf of the United States government, to really sincerely and warmly congratulate you and tell you how much we look forward to working with you and to deepening the U.S.-Ghana partnership. Thank you. Observe we me Virginia Palmer and yetene kanon nisi America ban na name wo mayemo and na ode enkra ifri ne mampeni Joe Biden honomo de abrega na mampeni yato abayi ne foforo John Dramani Mahama o sebose ebritia wamu obeti wura na mu nka na nkomodidi bia no wonomo adi ede aboa momayi yene America mining kita hudie ni ayonkofa no wonoma ahyemu kina yemfra manyosem no yemfa monko apomdi mo be mre kakra ni yede tu monim se shepete yade ekodeda no asore wato e mantemu e ma chesese ne di bone wo hono mo no nya asem keto sese yene mo kase okwato e mantemu Western region dipa be du 9 14 de kese cholera yade akunkum wonum e wo ato e mantemu a dipa mpempem susu ne bi a kire wonum a wo mo egwa ya sabia doctor for wonum nkwa de ama omo wo atoyema ntemu nipa bi omunya yade ni bia eni a doctor for wo Western region ne mpotemu abomode a eja age omo nkwa de ama wonum ahyase a omo ene nsɛmtwefo edi nkomo no mo kyerɛ sɛ edu baabi na kyerɛ sɛ omo duro wo ene enkwankwanta baabi omo duru ne na yeso omo hunsa adaka mna 6 feet no a emu na womo etiesie no na so mo da wo twede amponya nkrompo ase eja ono ne sa yade e ma doctor for je hu sikedie na yare sa tumi no e ka wonum no a ene womo eda so tiase no womo eda na so ma hyase edi adanse yenti womo kakra hospital. When I'm to know, my favorite, my one will fee. Now, my authority several times. It's no quite no mom treatment. I think we spent 2 days or ma be okay, maybe. Maybe now, maybe I'll show hospital, no so sham, no so. When you were admitted, also the same color, I can ma on two, not in fair no hospital. On the moment now, I'll take more days, take about 4 days or so. Okopoye CDU ni na personal one check. This is so experience the make the next no why ade. For the first time no, I thought the next week but I know why just some important but I'm got to experience. Next no why ade. Why ade they born abado. And then next why ade. Doctors no why ade. It would not make the me one guy via I am young, never knowing attack and away in the bay. Abzanfonti we a womu bia eja yade kodida no womu enye bie na womu edi adansie ewo eye eho no mutiri na yi doctors ya ewa to ema ntem afia nkwanta ban ya sabia na emi ami ahodo a ewa to ema ntem no mu kyese ahoke kasronko a omo edeji wono mu nkwa na o mashase edi adanse no yate se ne wodo wani cha to ema ntem Western region wono mu a omo tonton atose de no ne adade nyina no omo ede omo nsa atoso se debi korida ya ye ka ho asemi shepete yade no eye fi yesusu ye hu fi kyese ana fo de ye fi dodo ene ne o ene ene ntomo fi se to se de vegetables ni pi wo no mu a e kwan ye fa so kra no
edua no bebre na gata ano no ne ade wo se gata munsuo no osa na odi gusu ye di niema wu awurade no a na ja wode ye nam a abusafo egusu ade mo ewo eye yade ne ehon sensemi anope yemfa reho semi ento monim na arehosem no ene se abusua Ashanti Regional Chief Imam Sheikh Abdul Harun Mumin abusuafo arehosem a yatie ene se papa yi otwedi ampo nyankrompon Allah atonsa de afre no se omegina home na chese papa yi okwakura papa yi ena eda ye yemfoni ni so no Ashanti Regional Chief Imam Alhaji Sheikh Mumin Harun Ashanti Regional Chief Imam na yentete ne se oyade kakra ofie kakra ema omo de no konfa no chiaban ya sabia na a doctor for eye bia se Ashanti Regional Chief Imam osaso yura asante hene otumfo ne kremu pani ejomo be pre ne nkwa bia de amano nanso owu krade a enkwa entimi enye enra doctor for ne ye bia no ena ojemu a se yene mo ka sei yem papa yade nyina the Ashanti Regional Chief Imam wonka atiasefo asase eho ebiewa twedi ampo nyankrompon Allah atonsa de afrene yentete e kire se eye nkremufo mpanimfo a ewa santimantama se ni omayi mu eja omugusu a efa mamre ni amane kwa so abobo mpanimfo bie sefata so omo ebo mamane na fei omo afa eye Islam kwa so na omo ede eja otumfo kremu pani the Ashanti Regional Chief Imam kwan kra na eja wakwa akogina home ewo ne bofo enche yehye mobo se eye de be koso bia ye ne bi de akiri na ye de abramo ye ma eye nkremofo nyina ene nabusu nyina yakọ ene hyedempa yentoa ensem no so emfama mo ye de mo kọ mrasibegya fiem na sese mrasibegya fiem a yede mo ekọ na ndisi mrasibegya fo no ahyase a wo mo bo MPP fo no so bo adaya enra na nkani da kwan so so afo hisi kasem ne ntutu yeso beba mrasibegya fiem no mo na bosome miensa edi edim wa afofoforo ye kwa korura mu no egya sika edi betuetu adwumayefo ka de ede ebebo man ne ho bra bosome miensa edi kan no nka jodi aba beto mrasibegya fo no nim no mahwe agiatum na osoafo no hisi kasem ne ntutu yeso no enra awo bebo de me ba mbasa ono awansiwo ono so awan kochese wanka bibia nkyire wo no ena ndisi mrasibegya fo no kyese omo fi sa adwembone ena aba MPP fo tirim na omo ka che Ghana adwumayefo se nyankopon ya adoma next year 2025 no every January de kosi March se Ghana adwumayefo yentime ntua omo ka hwe no manfa so bo amebo NDC MPP fo na aye omo na adwembone aba omo tirim a amasa de ne eba besie owura governance kwame agboja adaklo MP nensem ni I suggested that it was almost an open understanding that the finance minister was going to be here to lay this paper. When he decided not, or when he didn't come, there was rumors all over the place. I didn't peddle any rumor. I just suggested that I hope there was no conspiracy to say that the finance minister will not lay this particular item. Abzanfonti we honorable governance Kwame Agbuja we NDC mrasibegya ni owo mrasibegya fima desia wa dakula baton pesu aso ne yetene nka no na no si ya honorable oseche mensa bunsu susu bem ebe kire senya dwumbone bia na aba MPP fu tirimu wo mo de omo ya o madwene pese nka de we nke begya atumu no chese November no muto na ya tintin ntokwanom ne enema bia na nsem fata NDC fo ne yeye na me aba bedu bebia ye gina sese ntinye se ebia dwumbone bia aba MPP fu tirimu honorable oseche mensa bunsu. I think that it must be established. It must be established that the majority party as of now in Parliament, the caucus, has never decided not to lay documents in this House. The Speaker, the chief whip for the minority made that explicit statement
that it's been decided by the majority that documents should not be laid in this house. That is a patented untruth. Observant to way a honorable say mensa bunsu and yeten and can so memorable journey naja or more ekekawie yanua na je se wo se pani bam speaker of parliament mrasebe gefim echame hene right honorable Alban Kingsford Sumana Babi no so obamu besrem pipini ndc fo no se ba bi o man na dru no enya politics semu o mon kasem no no mon hia kokom no mo ente o mo ho ase na ena ade achi o mo emra no mo eni se adwuma no mfamfiri ho no mo. Say anything. Don't forget, whatever you do it for yourself. I'm really surprised that members have made these statements. It's not good for our democracy. It's not good for our country. It's not even good for the members making the statements. Let's desist from it. There may be good reasons why the Minister for Finance is not here. We only needed information from him. Observant to way a mrasebe gefiem chiame hene right honorable Alban Kingsford Sumana Babina yeteno en kanafe yamfamo en kwable kuma no fa baton pesia so na no abato aye kokoto ye no e won pesia ne bi wono mo amanso apipi honom MPP fo chese wo mo wi ne NDC fo so chese wono mo awi e wo honom e ma de manso aba na ba bia chese manso no mo ye dene e ya ble kuma no fa baton pesia so e ma samba kaya na no joada no mrante ne maba wabi no mo de mrase o monsam e ma ba bia o mo de ballot boxes akwakogo anka bia mansuin wo mo behwe ne nkoma kan bibia foforo na nkante ase aye adwuma no nipa binom akwakohia de no achese grabu ahye nyina manyame amfa kwamu a enka suku dan no a na ballot papers ni gumu no enkomo sini nyina ede afra eno ena enam so ma odanse ni bia de na ACC nyina ohunu bie echechensem sei ede echirensem twerefo na down floor no movie middle floor no after when I arrived na baby when we say down no because a library no a papers and tina there and at top the next floor no so a laboratory lab for nkodano and the also I'm sure the chemicals near there and the fire was very rather and the tire that no mudi go so na omushe no and they are no put and ship papa because PT shop no or tea say a jar or can say the cars need and your PA and your bed food so no and no boons so no the go goose and to me basically because the main block a very huge building but they are no happy and they are classrooms Observant to way a Yordancinia na eniema na ACC nyina na ni hunu bie na ocheche nsemu ede akyere no yemfamo entwa sonko enkawie na de yetete ede free atwema nwabieja eye mensinimu ye enkawie ene se yese galamse amana bia kwakobu agum mase ye ne mo kase yese nipa be miensa eprepra ano hyepa ama ba kokra de yese ye ne mo kase ase ne nkwa no efri ni nsa ne se wo frim na nadbo director owo atwema nwabieja honomo owura eye kuyum Mahama ena ocheche nsemu sei ede echire se omo prepra ne de omo amomo so ede omo aba nkawe toa so aba ya asabia a doctor for pre wo nkwa ede amawunum na ne aka echire nyina so no eja nadum mpenimfo ene bambo mpenimfo na somu a omo etoato adwena ye mfifimu ede afa ho obobo nsem no so sei ede chire ye Galam Syria by Abaya Omunja. You 9 from Mormona. And yes, we do for being a firm. None yes, Almana or 4 business. They almost to me 4 for any only Monomoa. Only them. You know. Oh, I found my son down so boy. When you saw your move, the car or the mobile hospital. He's almost at the hospital. I am so much. He's all the Sabia or Latina at
Observe nti we ɛyɛ de esi nkawie no ti yɛde mo besia na ɛyɛ mu titie yɛde yɛne ɛde akyire de befra to bia no yɛde ɛbɛbrɛ mu yɛgyina we so na no pɛ yɛde nsɛm na siase ɔmahene saa so ababio na ɔde ade akyɛ bia dwumadi aba bɛto am so akɔso asomo ne chinchin fidie ne de ma me Kelvin ne ɛkɔba gyesi simpre mu ɛne ta machi ma babia wo bia na no pɛ yɛtimi ba yɛ ba bɛsom wo medin ɛde na yɛ ɔbɔ amale bia boga no pɛ so no yɛsa so amamakyea ɛbia 21st clinic, yes, Siatica.